E hia ke nei ngā hui kua whakahaere hia e te rōpū torangapū Māori I roto I ngā wiki nei, hei whakatau I ngā raruraru e pāna kia hone harawira. He oi hei a pōpō ka tū te hui o ngā hui ki Wainganui I ngā māngai whare pāremata o te rōpū torangapū Māori. Me te aha kei a rātau te kōrero whakamutunga mō harawira. Tērā te tūmanako o te hārakerake, kia kitea he huarahi e hou mai ai te rongo mau. Kei ngā ringa o na hoa pāremata tōna oranga tō rangapū. E taitoka nau I te kōrero o te Prechini kia nohotahi a hau ki te taha o ngā mea pāremata o te Pāti Māori. Hei te pō o te tūrei, ka hui kanohi ki te kanohi ngā māngai pāremata o te Pāti Māori. Ahakoa ngā poke ao kua tauiho, te whakapono ia, ka mahe ake. This needs to be put to bed tomorrow. That the party has already made its position clear. It wants the matter resolved. I think that the two co-lead leaders and Honi and the other two MPs have a responsibility to fix it. He te noiho ngā kōrero a harawira I taine he rā, a me aro hoki ia ki te tikanga Pāti Māori, e ki ana ko whakahau wairua. Me waiho tia o ko kōrero mo tauawa. Kia kaua e waha piki ake I ngā kōrero, ngā raru, ko tērā taha rāne. Ko hiki nā te pāremata mo te wiki nei, a e rua wiki anake e toi ana mo te tau. Nō reira ka hoki mai rānei a harawira, I mua I te wākiri himete. A koe nā te tehi o ngā take, ka whiriwhiria hei te tūrei tū mai nei. We shouldn't worry too much about knee-jerk reactions, about polls and about the mainstream press. These people don't vote for you. This is about politics. It's not about them as individuals. It's about Māori people and the Māori agenda. Hei tā Matt McCartan me na kapanaia a harawira, ka ngū te reo Māori motuhake ki ro pāremata. I know what happens next, and it's never good. Tina Wycliffe, Te Karere.